Aha, ngone igiti cy'umugumba mbangukira rahaba bahuza zaroti tito tomato mas manase sironi nitanga ngabo bonke kesha Chantal samurago gwa mu mutumyi nka meso sufuri. Iyi ni Ambuche Show. Inshuti bakunzi rero ba Kanyamukwengo comedian. Uyu munsi Ambuche Show hari igenza manza nkagenda nkayihorera bwacanga subira nkayibazanira nzange nambatamika ibintu byose. Iyo mbahaye umugati utariho bureba uza gucanka bazanira urundi uriho bureba ngenda mpindura. Budedo ni hayo ni hayo ibintu ni imbombo ya nkuko mubibona rero no munsi Ambuche Show naje kuyikorera mu mugwa mukuru wa Kitengela Nairobi. Niho naje gukorera Ambuche Show n'abasore banje murabibona Abdedom na ese yagize nukoresha muri filime niri uzikoresha ngo yabaye ndere yandejeje ndere wari mbere nari Zebedayo biza kurangira ubaye ndere aha Zebedayo ngo imipanga ntivyagize imipanga na Zebedayo ntivyagize bihura kwezi aha rero inshuti bakunzi nkuko mubibona uyu munsi naje gutemberera Papa Legend TV. Iyi ni team ya Papa Legend TV Nairobi, abantu bahagarariye Papa Legend TV. Papa Legend TV korera ahantu henshi hatandukanye ku isi, ngira ngo hanze sigaje kugera ni muri Bangladesh na Juba muri iyi weekend irahaje. Juba turafungura ishami vuba ya Papa Legend. Rero uyu munsi abana abahagarariye ishami rya Papa Legend Kenya Nairobi mu mujyi wa Kitengela. Aha, sinzi wenda ko abantu barabazi nimba mwotangira mubibwira kandi mukivuga cyangwa nimba mworekeraho imipanga yanyu. Imipanga yanyu abantu basanzwe bazi. Twabona kwinjira muri Ambuche Show neza. Okay, byose nta kibazo. Murakoze cyane. Amazina yanje nje banyita ni Ndatabaye Fabrice Dubois ahantu hose. Kwiranga muntu no kuri social media. Hanyuma iryo gushaka umukati cha Burubandi ni Abdedom. Yes sir. Ya murakoze cyane. Amazina y'abavyeyi ni Rugeyo Daudi. Ayo mukate ni Zebedayo cyangwa se Ndereya. Siza Kanyanjongo. Ariko na Kanyanjongo gakigeze guhitinga. Ako kajanye na cano. Arukuntu wagiraga kazina ngo ni Nyanjungu. Aha, ikindi rero turisigura ku bafana bacu baba badukurikirana arukuntu mbona batera commentaire ku tuntu twinshi ngo muzogure mikrofone ngo nziza. Oye twakoresheje ingiyi mwihangane amajwi apfe kubageraho neza gusa nayo ibindi nta kibazo kabisa kandi ndibaza ko bigenda neza. Ese ntawe data yotamika agakora iryo sana mitima akamacisha nko kure mpesa nuko gadata azagira neza nambira jari ya training cyane. Aha rero David na Dubois Abdedom izina abantu benshi bamenyereye umuhungu w'umunyamurenge wa mbere wateye imitoma abwira umukobwa ngo rukoronge biwe ngo arakantu kanshekeje avuga ngo ariko ngo mvuye mwisi ngo avuye mwisi ngo abwira mwana w'umukobwa yaramaze kuba nk'ibitoro. Abdedo rero hano urabona iyo abantu bakorana n'abantu n'undi w'abanyamwuga none uko tiwosubira ngo utere ya mitoma wateye wa mwana w'umukobwa. No itera ariko kwitera utari kumwe n'umupanga navyo. Duspose ko David ari umupanga. Duspose ko David ari umupanga umutera umutoma bazi. David ko adasanka umupanga gica ariko arukundo wa mama bazama bigira gutya cyakazagira gutya wa musase ndango no ufite agatsika nari mu kwamagira ko muri church. Naho ni bisanzwe ni kuri ya movie yacu yitwa ni Titanic abantu benshi barayizi cyangwa se Eden naho mafite imipanga by the way iriya mipanga uziko
n'amatwin iyo abana barasa nk'amabuye y'itoroshi kabisa hore yabana umunsi umwe nabonye wapostinze ya tijeri wa ariko ya toroshi hari gihageze igira lasting vuba cyangwa ingese tijeri na kaida ese yagiraga akanani k'umutuku ko zose niziriya nyine iriya niyo tijeri abaga akantu kaida k'umutuku kugeza n'ubu sindamenya amahana y'aka kantu Daudi ga nawe ngaje muri pansiyo ntazi ngo wakitaga iriya itoroshi yitwaga kaida kariya kantu gatukura kamaraga iki ntabwo niko ko kwakirizaho oya kipanza babaga kaje ko kuzamura ahubwo hari agatukura kabaga harya hari nk'igihe itoroshi yapfaga bagakora ukabona nibwo ihayaka cyane ukazuga kandaho ukabona kira ariko nakariya kageza katsa kubera ko iriya toroshi mo imbere yagiraga ibintu indani bimeze nk'imihanda ya gari ya moshi hari igihe cazanaga ingese wagira guki azi ko wagiraga cagiraga nka gatatu wagira nka guki kanga ariko wakandaga ahandi ni nk'amatara y'imodoka ubundi bageza basa rimwe ikatsa nyine mu rugero wongera ikatsa cyane kiriya ni nk'ikinyoteri nigeze guhura n'umutipe ari kuyicuruza mu mujyi nawe yigura ni ukuri yigura iriya akayishyira muri mizi aha nshuti bakunzi bacu rero iyi ni ambuce show muri ambuce show rero tuba dufite amazi abantu bamwe mugaseka mugacira ariko ambuce show y'uno munsi itandukanye na ambuce show zindi musanzwe muzi twakoze ambuce show y'amakapo twakoze ambuce show y'abantu basetsa twakoze ambuce show zitandukanye ariko iyo uyu munsi twaje gukora ambuce show itandukanye n'izindi novuga ko wenda guseka byari ngombwa hari ikintu twaje gukora hano abafana bacu nk'uko mubizi cyane cyane abafana ba Kanyamukwengo Comedian turabamenyesha ko Papa Legend TV channel ya Papa Legend TV channel yabaye channel ariko ntimubigira urwenya ntabwo ari channel iyi hashtag ya channel ihari YouTube channel account ya YouTube channel ya Papa Legend TV mwari musanzwe mumenyereye yavuyeho habayeho ikibazo ejo bundi barayiripotinga channel barayifunga bayikuraho complete makabisi iva kuri YouTube ku buryo wanasacingaga YouTube channel Papa Legend wayandikamo ntigaragare ndibaza ko abantu benshi bashobora kuba bazi ko bakoze subscribe abenshi ubunyine bazi ko bakoze subscribe kuri Papa Legend kubera ko mwahise mufungura indi nubundi muyita ryazina rya Papa Legend TV ariko nubundi Papa Legend TV ya kera imwe mwasanzwe mukurikiraniraho za Titanic Love mwakurikiraniraga ama video y'aba bagabo yarafunzwe iripotinzwe n'abantu tutoreka kuvuga ko twagaye kandi twamenye hari habo twamenye kuko iyo reportinze channel YouTube ikwereka umuntu wakuripotinze uwari we iguheza umuntu wakuripotinze ukamumenya so nukuvuga ngo iyo channel yararipotinzwe noneho ikibabaje nibo baripotinze channel ya YouTube ya Papa Legend barayifunga irafungwa ivaho nukuvuga ngo iyindi yafunguwe ejo ndibaza ko itaragira no mu subscribers 50 so icyatumye tuzo gukora no ambuce show hano gukorana na team ya Papa Legend no kugira badusobanurire byinshi uko byagenze kugira ngo YouTube channel yabo ifungwe noneho niturangiza vraiment murabizi Papa Legend yari sigaye tugezaho ibintu byiza ama video yaba bagabo mubona hari intuze iri yashami byo mu Rwanda byari ryazanye ngo kuri mu rukundo ngira ngo niba rukuri mu rukundo ni ibintu yani yari show nziza Papa Legend ni YouTube channel muri channel z'abanyamurenge zari ziri kuri top kabisa zimeze neza ziyazikora ibintu bizima ziyazifasha abana bafite impano ziyazamura talent z'abantu bro so rero ntabwo navuga byinshi kubera ko ndi kumwe n'abana bagabo baraje badusobanurire neza batubwira impamvu uko byagenze kugira ngo YouTube channel yabifungwe iveho ubundi kandi kindi twabikoreye twaje kugira dusaba abafana bacu abafana ba Kanyamukwengo Comedian abafana batandukanye abari barakoze subscribe kuri Papa Legend mutari muza makuru mwongere musubireho mukore subscribe ndetse bibe na byiza ndetse turushe naho yarigeze so ndibaza ntasobanura byinshi kubera ko ndi kumwe na banyiri bwite sinzi ko twahera kuri Abdedom cyangwa kuri David bakadusobanurira ukuntu byagenze imvo n'imvano aho byahereye n'ukuntu YouTube channel yafunzwe muri kano kanya Papa Legend akaba ari bwo novuga itangiye kandi bushasha ni ubu nyine iriya bahababona ni nko umuntu yotangira channel none mu gitondo
Abdedomu rero watangira ugasobanurira abantu, David nawe aze kubasobanurira, then abafana bacu turabizi ntabaza badutenguha n'ubundi baradukunda kandi bakurikiranaga ibikorwa byanyu, turizere yuko bongera bakagenda bagakora subscribe, abakoze ibyo ngibyo bakibona ubusa mugana w'abapro rero bakazavuga ngo bagibona busha. David nero Abdedomu wagira icyo ubwira abantu bakurikiranye Ambuche Show. Mbere na mbere turabaramukije aho muri hose hatandukanye, wenda tutobasha kuvuga ngo turondore, by'umwihariko dushimira brother Kanyamukwego. I think hano ni mu rugo kenshi ni umuvandimwe. Hanyuma ikibazo yarambajije ko birasa nk'ibigora kugira aho umuntu ahera, kubera ko ni ikintu kibabaje, ni ikintu kitari gikwiriye, ni ikintu nyine niba novuga ngo ni nka jenoside kuri YouTube, ni nka jenoside ya YouTube. Ariko mu by'ukuri ukuntu byagenze wenda ntitujya technically cyane ngo twinjire mu bintu cyane, kubera ko wenda hari exclusive interview izotangwa, wenda ntabwo turi ingenge cyane muri technique mu bya YouTube, ariko soon kizabaho. Wenda ico dukeneye kuvugaho, dushimira nyine n'umuvandimwe kuba wenda yaje. Hari abantu benshi batubazaga ibintu bimeze gute, byagenze gute. Jenga ninjoro naryamye WhatsApp ngeze muri message 300 400, ukabona gusubiza abantu bose bisa nk'ibigoranye, ariko turashimira umuvandimwe kuba yaje. Byibura abantu afite si bake n'abari ahangaha kugira ngo byibura bidufashe, buri muntu aragenda asambariza undi. Mu by'ukuri intangiriro y'ibi bintu byatangire twari dufite icakora n'isi yose kuri finale ya Copa America, Brazil na Argentine, kuri finale yari finale y'ako kabumbu. Hanyuma habaho amaherekezo yuko natwe twotamika abafana, tukabatamika akabumbu bakakareba. Hanyuma YouTube igira ibintu bita bya copyright, ariko hari ukuntu ushobora kwerekana ikintu ukacyerekana ariko wakurikije condition cyangwa se terms zose za YouTube, ku buryo bitaza kugira ikintu biza ku affecta channel yawe. Rero izo condition zose ku buryo bitagira effect kuri channel byose, kubera ko YouTube iyo uri gukora ikintu bagenda baku updating, iki kintu nicemewe, iki kintu haza kugikora gutya. Hanyuma twerekana match abantu barayireba, abantu bareba kabumbu barishima baranezerwa. Mu by'ukuri wenda kubaza ibintu bya channel iyo ari ikintu niyo wenda tuvuga ngo nicemewe cyangwa ari block, abonaga ko likes ziriho, ukabona ko comment ziriho, hanyuma abantu bareba akabumbu kararangira, abantu barizihirwa nyine. Abantu nyine bisanzwe, abavyuka baravyuka, abaryama bararyama. Bukeye bwaho nje nta nubwo narindi ku murongo. I think ko Daudi hano we yarebye na match, nabonaga bapostinze, wabonaga ko match yarebwe n'abantu benshi. Niba nibuka neza k'amasaha 5 ibihumbi 25, urumva ko cyari ikintu mu by'ukuri gishimishije kuba twotamika abantu bacu bakareba kabumbu. No ku ruhande rumwe rwa channel byongera subscribers na time viewer, so ukumva yuko byari ibintu bishimishije. Twakagombye kwishimira ku muntu wese ukunda iterambere ry'abandi, ku muntu wese ukunda industry Nyamurenge, kubera ko turi muri periode yo kubaka industry Nyamurenge biciye ku mpande zose. Niba Kanyamukwego hano agize success, tukishima, ya presentinze ikintu kirenze kuba entertainment, ya presentinze ubwoko yakoze iki cyose. Rero uzukuru ukawusanga ibihe tuba tugomba kuba turimo, kubera ko industry yacu itarazamuka, tuba tugomba kuba ari abantu bafatana urunana tukaje umujumwe kugira ngo dushigikire. Muci Imana yantamitse nkagitamika mwene data, kagitamika n'undi kugira ngo turebe ko ibintu byacu natwe byogira urwego bigeraho. Ariko ngo wenda simbuke kugira nihutisha ngo haze kuba mu gitondo ino muri Afrika cyangwa se Kitengera no muri Kenya n'ahandi hantu, dutangira kubona abantu urabizi iyi nkatwe dufite ama videos n'ibintu abantu babareba buri munsi, ukavuga reka ngende nduhure mu mutwe, reka ngende nsusuruke. Abantu batangiye kudutextinga
byagenze bite ko tutari kubona channel turi kubona ibintu byose byavuyeho na channel ntiyabonekaga abantu benshi babonaga hari agacano kanya nakunda gushyira utuntu tw'udusampo kona kandi nitwo tuba tubona sinabyemeye mu by'ukuri njaho abacu tujaho dusanga nuko nguko hanyuma ku cicaro gikuru iriya OG cyangwa se Texas boss wacu ntabwo ni nkaho yari aryamye boss King hanyuma tugerageza kumukontakta kuko niwe ufite management ya channel titwamubona tuguma kumera gutyo ariko habyukiye turamubwira arareba za kutubwira yuko hari abantu ba reportinze channel mu by'ukuri nkuko twabishyize yaho condition zose zitaza ku affectinga channel kuri copyright twari twazikoze kabisa nta kintu na kimwe ariko kubyo nari mvuze ku bantu bazi bya YouTube channel hari ukuntu abantu bakuripotinga kandi YouTube channel iyo umuntu umwe abaye umwe babiri batatu biba byabaye ikindi kintu cyane wenda YouTube ni nyinshi ni nkuko uvuga nange kubigeranya na M-Pesa cyangwa se mu mariko zo ni nkankeya kugeranyije na za YouTube channel sorry ni ikintu wenda umuntu atomanaging usanga ari ikintu kimanagingwa cyane na system igandabwenge iyo ni nko guskanika gendereba nk'ibi nka kurya uzushiraho video bakareba ko nta yindi bisa ni nka scanner so tugerageza uburyo bwose biza kugarukamo turagerageza nko mu minsi ndibaza ari 2-3 mbere yuko bija hanze muri public mu bantu biranga ariko turavuga ati nta kundi nibiza kwanga mu rwego rwo gukoza isoni satani ntitworeka ibingibi iri nko kurwanya ivugabutumwa ibi tuzadukora n'ivugabutumwa n'isana mitima ku bantu turavuga ngo ubwo satani yabonye ko bigende gutya tubawandireka natwe tumukoza isoni kurya niba umuntu agambaniye YouTube channel ntishimira iterambere ry'abandi ntabwo abashize ku iherezo ry'ubuzima bw'umuntu iciza Imana Yesu yadutamitse abantu aduhereza inshuti aduhereza ababyeyi n'abandi bantu bose badushigikira nta mpamvu yo gucika intege reka twongere dufungure indi no kuvuga ngo iriya ni nkaho yabaye deleted ku muntu wese uje gusacinga channel Papa Legend niyo iyo nshasha niyo hitiza top wenda byakugora kubimenya niyo mpamvu dushishikariza abantu kugira ngo bakore subscribe wenda twagiye uploadinga video zashize harizo twari dufite muri draft kugira ngo bidufashe gusharinga ama link kugira ngo abantu bongere bakore subscribe nkuko mwabikoze mbere hanyuma wenda nsoza mu magambo make byaratubabaje kuko Daudi yarabivuze twaratunguwe cyane kubona bene wacu mostly abantu tuzi bakadushigikiye nk'ababyeyi ba grand frère bande tubona nibo bantu kera baripotinze mu by'ukuri byaratubabaje ariko hamwe n'Imana byose wenda igihe nikigera cyo kubavuga tuzobavuga murakoze Abdedo murakoze rero David nawe sinzi ko hari cyo yokongeraho nawe urenzeho nyine kuri ibyo ndibaza ko wenda ibiganiro bizogenda biba byinshi ariko objectif y'iki kiganiro ubundi ni ukugira ngo dufashe abavandimwe tugira abantu mwari muzi ko mwakoze subscribe kuri Papa Legend mwari mwarayikoze YouTube channel yabo ya mbere yavuyeho nukuvuga ngo ihari niyo bafunguye ejo iracyari nshasha nunandikamo kuri YouTube channel Papa Legend TV urasanga utarakora subscribe kandi wari warayikoze mbere niyo mpamvu iki kiganiro objectif yacu nyine nico kugira ngo dusupporting abavandimwe bacu tuzamurane muri bino bintu wenda David nagirisha avuga nawe nanjye ndaza gutanga commentaire ya nyuma turangiza ikiganiro murakoze cyane wenda Fabrice yabisobanuye neza si ngombwa kongera kubisubiramo nanjye hari ico nongera icyambere cyo nukubashimira kuba byonyine mwaje kudufata mu mugongo kuriya twahuye cyane pe twahuye n'ikibazo gikomeye kuko nkanje narabibonye nkaza numva nk'ejo sinzi uburyo nari imeze numvaga ntameze neza pe ko urumva archive nka ziriya kuzibura biragora ariko hamwe n'Imana ndabizi ko bizokunda so rero ikintu basaba abafana bacu
ndabasaba kongera kujya kuri iriya channel yacu mugakora subscribe, comment na share ku buryo nyine tuzongera vuba cyane turongera tugaruke kuri ya level twari turi, ahubwo tuzonayirenga hamwe namwe ntacyo tutogeraho. So murakoze cyane. Aha bakunzi bacu rero muri Ambuke Show, nababwiye ko Ambuke Show zindi dusanzwe dufite nk'igipindi, ariko kugeza kuri ubu ngira ngo abavandimwe ko murababona ntabwo bishimye, ntabwo bari muri mood nziza. Ikintu nani yabivuze Abdedom, kuko kwicara ugashaka izina bro, kubaka izina ntabwo ari ikintu cyoroshe. Kubaka izina ntabwo ari ikintu cyoroshe, kandi kugira ngo umuntu aze gukinira mu izina wubatse, ahubwo yo guca ukuboko basukaza ugenda uri kajorite y'ukuboko, ariko izina ryawe, buri izina nico kintu kigoye cyambere kugira ngo ukore izina ribe. Uba waratutswe, uba warasuzuguwe, uba man, hari igihe umuntu uca ku bantu bakaba baturimbwa, umuntu akakwita imbwa, ariko ukavuga ati kubera ko hari ikintu manshaka, ibi byose ntago ndi kubyumva kubera ko hari icyo nshaka kugeraho. So ndibaza ko Papa Legend ibintu mwari ko mukora kwari kuzamura talent z'abana, abana b'abakobwa bafite impano, abana b'abahungu bafite impano zo gukina, kandi wamugani ko turubaka natwe kugira ngo tuzamure ino industry yacu ya Kinyamurenge, turebe ko showbiz yacu y'Abanyamurenge yogira higera. Ariko surambwira ngo nimba abantu batangiye kugira ishari ntaho turagera ko murabona tuzogera he ko aribwo tugitangira. Ibi bintu rero byari bikwiye kubaho vraiment, abantu babikoze mwigaye, kubera ko ibi bintu imitima mibi ntayizotugeza, kandi umuntu wicara agafata umwanya wo gutekereza kuri Papa Legend ngo kiratera imbere, ugafata uwo mwanya wose ubusuka ngo kuratekereza Papa Legend ko yatera imbere, utawitekereza uko utera imbere, uko no kudanganyika. Niyo mpamvu gutera imbere kwacu kukiri kure cyane, kukigoye nuko abantu dusigaye dutekereza iby'abandi cyane kuruta gutekereza twe ibyo dutera. Ugasanga kuratekereza ibihaye biteza Abdedom imbere kuruta uko utekereza we ibyo guteza imbere. Ariko mani nababwira ngo pole kabisa, pole kubera ko ndabizi inzu ukuntu izina rivuna, inzu ukuntu mwitanze kugira ngo mukore ama video mwari mumaze ku uploadinga kuri ino channel, umwanya byabatwaye, igihe hari utuzima ufite ukava mu kazi ukavuga ati sindyama, reka ngende nje kwirirwa muri shooting kugira ngo kora ibintu bizonezeza abantu. Ariko nyine hari undi muntu nawe utegamiye, hari utegereje ko hari icyo ushiraho nawe akaja gukora amakosa nkariye. So rero icyo twosaba abantu vraiment mugende mukore subscribe kuri Papa Legend TV, bafunguye indi channel bayita ryazina n'ubundi urandikamo Papa Legend TV, ukore subscribe, umenyeshe n'inshuti yawe, usharing link nawe umusabe akore subscribe kuri channel, twongere kandi tuzamure bano bavandimwe tubafashe, kuko biteye isoni wa mugani wa Abdedom ngo nugukoza satani isoni. Nta kundi twakoza satani isoni, ni ugufatana mu mugongo twese tukazamurana. Vraiment icyo kintu umuntu akigira iciwe, buri muntu wese, umuntu wese ufite smartphone, umuntu wese wari warakoze subscribe kuri Papa Legend TV n'utari wayikora, mwumve ko bano bavandimwe bagize ikibazo. Ni nayo mpamvu natwe twemeye dushaka kugira ngo dukore ibishoboka byose. Akenshi muzogenda mubibona ku ma status yacu, muzogenda mubibona ku ma video yacu menshi, tuzogenda dupiningaho YouTube channel ya Papa Legend kugira ngo twongere tubazamure, twongere tubageze ku rwego bari bariho, ndetse banarurenge. Ariko dusaba bene wacu kugira ngo mureke dutere imbere, ntituzohera muri ibi umuntu ngo nazoza yurira ishamyi undi afata umupangaje kuri tema. Kuriya ntabwo ari Papa Legend yonyine wahemukiye, nawe ubwawe wihemukiye. Ibyo bakoraga sibo babyikoreraga, ahubwo babikoreraga twebwe abafana, twe tubareba. Umuntu ufite stress wataha ukaja kureba Titanic Love ya Abdedom n'aba bavandimwe ugaseka ukishima. Abantu bazamenya ndango David nagutije gata afite nkamakera. Abantu bazanamenya yuko first of all aka nakazi. Ikindi kintu cya kabiri, hari abantu tuba dufite testimony ndango ku bantu bakurikira ibyo dukora. Nibyo navuze data ngo ni sana mitima. Dufite ubuhamya bwinshi burenze bumwe abantu bagiye bahindurirwa ubuzima. Hari nk'amafilme twagiye dukora twerekana, ugasanga tukerekana ubuzima bwo mu Mungu, kunta abantu bagenda bashwana, umuntu akaguhamagara ngo nayirebye ndi kumwe na madamu, ubu mubano meze neza. Tugakora iyo turi muri foyer twerekana uburyo ubuzima bw'abana bapangayi,
umupanga cyangwa umwana w'umurobanurwa akaguhamagara ngo twarayirebye mfashwe nabi narahinduriye ubu nanjye ndi mu kwambara plante nzanja ku masomo nk'abandi mu by'ukuri nisa na mitima abantu bareke dushira ubumwe imbere twimakaza urukundo igihe turimo cyangwa se generasiyo turimo cyangwa se igihe turimo ni igihe cyo gufatana mu mugongo mu gihe ukigirira ishari mugenzi wawe wenda ibingibi nowadays bibaye kuri twebwe ba mbere ariko nka kurya bazavuga ngo black lives matter natwe no tuzovuga ngo channel cyangwa ngo entertainment yacu live matter kubera ko iki ngiki ni ikintu iyi ni archive duhere kuri young generation nituvuga ngo abana bari USA batazi kinyamurenge bazare akanyamukwego bakara papa legend akamenya ngo iki kintu nungutse iki kintu kigasusurutsa abantu kikunga imiryango rero iyo utekereje biri bugufuka cya destroying ikintu kingana gutyo ubukoze ikintu kitabaho umuntu ufite impano genda ufungure YouTube channel yawe hariya usaba abantu tugushigikira mane kugushigikira tugakora subscribe tugasharinga link yawe abantu tukaja muri interview tukavuga YouTube channel yawe ibyo bintu ntaco bitwaye tukakuzama abari nishema kuko ari umwana w'umunyamurenge nishema ntabwo YouTube ni umurima munini hari abantu bari mu kwikanga ngo YouTube channel ngo irimo ifaranga nimba irimo ifaranga YouTube twese hano ntawe ufite se uvukana na YouTube ntawe uvuka mu muryango wa YouTube ni nk'inyanja umuntu wese yojamwe akoga ahageza akagera aho ngaho rero aho kugira umugiranira amashari yo kuri YouTube mutangire kugera naho umuntu uburi cyuko rugenduje kuri reportinga YouTube y'abantu baba bakora bataryama batagira gute bakora umupfuko bagatanga amafaranga yabo kugira ngo basetse abantu bishimisha abantu wewe ukagenda ukaja gukora ikintu ngico vraiment twabagaye namwe aho muri mwigaye kandi mwumve ko ibyo mwakoze ntabwo ari byiza vraiment mwakoze ikintu kibimwa no kuvuga ngo ninko kubaka etage ukaza warangiza ugakundura inzu y'umuntu yubatse yujuje so tudatinze mu magambo rero twosaba abantu kugira bakore subscribe kuri Papa Legend TV mukore subscribe vraiment mugende mu bateze imbere ibikorwa ni byinshi abantu bafite impano abana bato hari abana bitwa ngo ni 3 sisters bo muri Amerika man abana bato umwana mukuru urimo umukobwa afite imyaka 15 muri umuntu bafite 12 agatoya muri bo gafite 9 ni nakoga abo bana bafite impano mugende muje kuri YouTube mwandike mwe ngo 3 sisters murayibona channel yabo nyine channel yabo yitwa ngo ni just 3 sisters murebe iyo channel yabo murebe ibiganiro abana bafite mana abana ari mu kuvuga ibintu umwana ukumva afite ishaka rya ruguru none icyana ntangaje abo bana ngo baherutse gufata amafaranga umwana umwe mukuru muri bo nawe afite impano azayandika ama speech akaje kuyavuga mu bigaho yiga speech yiwe ngo iratsinda ibiyambere baramuhemba muri cya gihembo bamuhembye ya mafaranga bamuhaye umwana yafashe ngo amafaranga yohereza ruguru kuja kugurira abana ibyo kujya n'amahuzu muri Kongo umwana wa Kenza mugire igihe azogerera umwana afite impano ari gukora YouTube channel yawe vraiment ebana mugende mubashigikire mukore subscribe kuri iyo channel nayo nibyo ngivyo dushakira aba umuntu wese ufite impano kugira ngo ufate umwanya wo gutekereza kuja gusenya ibyo abandi babubaka tekereza nawe ibyo kubaka nimba ufite impano yo kuja imbere ya kamera ufungure YouTube channel ushireho ibikorwa byawe nurangiza usaba abantu tugusupporting arakanto bazavuga rokigeze kuvuga ngo ese bitwaye iki mu gihe buje yanje icanye ni yawe niba buje yanje icanye nkagukongeza ugakongeza David twese urumuri ruramurikira hanini ariko niba ngumye nje nyine ruramurikira hafi mureke dukongezanye kugira ngo tumurikire abantu benshi message igere kure yes ibi ngibi rero twoje kuvuga byinshi kandi si ngombwa objectif gusa kwa rukumenyesha abafana baba abafana banje bakanyamukwengo Papa Legend TV turakorana vraiment ngira ngo ama video menshi muzamumbona ndi kumwe na Abdedom turakorana nabo twari dufitanye n'andi ma project menshi kandi muzayabona rero nuko ari kumenyesha abafana bacu mukore subscribe kuri Papa Legend no kumenyesha abafana ba Papa Legend mwari muzi ko nubundi nyine mutari muza makuru yuko ya YouTube channel yabo yafunzwe mugende musubireho kandi mwongere mukore subscribe vraiment mureke tugaragariza urukundo bana bavandimwe twongere tubateze imbere tubazamure bageraho bari bageze n'ubundi bagume babaheze ibihangano byabo babagezagaho mukishima rero mwari muri kumwe na Kanyamukwengo comedian mu kiganiro ni Ambuche Show Ambuche Show sindana batumira muri Ambuche Show neza ngo muhanze muze nyuma y'aka kababaro
aba bagabo nzabazana muri ambuce show na ya mipanga yabo ya mipanga yabo the dome aza tere wa mukobwa imitoma live kuri ambuce show yamuteje bundi ngo bazoshesha paka ngo isi yambaye agasapa ahubwo hariyo nabonye avuga ngo avuye hanze mu diaspora abwira umugore we ngo irekwe ngo abdedomu ngo asigaye agwarirekwe cyane. Rero inshuti bavandimwe turabakunda cyane. Iyi ni support ya Kanyamukwengo Comedian. Much respect. Mani team yose ya Kanyamukwengo Comedian vraiment barababaye, twarabiganiriye barababara, baravuga ngo njewe nyine uzabaserukira muri ambuce show. No kuvuga wa mugana wa David no kubafata mu mugongo. Iyi niyo support yacu, tubafasha mu mugongo, tubibwira n'abafana bacu kugira ngo bongere nabo batuje inyuma ntibaza badutenguha. Bakore subscribe kuri Papa Legend TV. Ambuche, anone, tukuje, tuwakamate, shiri wanamua. Ambuche, anone, tukuje, tuwakamate, shiri wanamua. Ambuche, anone, tukuje, tuwakamate, shiri wanamua. Ambuche, anone, tukuje, tuwakamate, shiri wanamua.